šminker i organizator. Ima pola sata za vrijeme njega. Otvorena scena obala, Ežin Labiš, hajde da se zagrlimo Labiš. Diplomski ispit Velje Veljovića i Saše Petrovića. Samo jednu riječ. Obavijestite gospodina Markiza de Manikana da ga u sobi čeka vitejsko vino. Dragi moj, odmijel dobri moj, dajte da se zagrlimo, dajte da se zagrlimo. Gospodine, ja vam ne prebacijem, ali ovo vam je treći. Jeste, pa šta ću kad vas toliko volim? Kad se radi u jednoj osobi toliko lijepoj, toliko duhovitoj, tolikoj... Ja, pa već kako da li mi to moja očiva rekla? Šta bi sad dala da si izlučem? Moja lijepa plesačica. Da, ja sam. Ja sebi govorio, daj raspali, sve će biti u redu. Ovo ga treba raspaliti. Idite moje česti. Gospodine, nemojte samo pomisliti. Šta? Da ste ljubili moje pčine. Vi moj najbolji prijatelj. Gospodine. Sram vas bio. Gospodine, molim. Znate šta, nemojte. Poslije ovog lipa, ja bi vas prije zadavio, znate. Ja bi vas prije zadavio. Ja volim. A da. A ne sumnjivo, Bertu čovjek mora voljeti. Vidite, ja sam vikont, imam 50.000 škudi rente, imam čast da vas zaprosim. Mene neće puklan! Mene ovo je puklan! Šerif! Meni ne gledaj ubistvo ostavim! Mušice! Ovo je porculan! Ja, ovo je stari serbijski porculan! Ja sam prvi počeo tako mi. Ja, čudno je kako je u ovoj kući porculan kratkog vijeka. Trebalo bi ga ljevati od bronze kod topove. Dominik! Veni, vidi, tvic, cvjetna deremaca. Jadno dijete, vratila se. Da, gospodine, ali je gospođica bila oteta. Kako oteta? I udarena. Na 5 minuta, kako ste samo ružni. Ja ružan. Ja ružan. Smiješni! Jel te, meni reći ružan u moje kući, ovo ne mogu da otrpim. Ovo ne mogu da otrpim. Gospodine, šta je ovo? A to nije bilo za vas, to je bilo za gospodina. Znam, Markiza, ali uvrijediti ovako jednog princa? Ne. Sve je dobro kad se dobro svrši. Da. Snimi što čučla. Ovo je dobro. Ja ne znam da li su mikrofon čuje ovih podići ove čestitke, to su čestitke vjerujem za Božan diplomski ispit, Saši Petrović i Veri Veljović. Recite mi, kako je bilo glumiti za svoje kolege i ponekog sa strane, jer znate da je ova scena uvijek i svo više malo da zbrinju publiku koja želi da vidi vaši već. Bilo je baš
zadovoljstvo igrati za njih. S tim što smo mi naravno na toj premijeri imali malo klijentu, pa nismo mogli možda 100% da se opustimo, da uživamo, ako su i oni već uživali. Ali nam je drago. Ne znam. Niste brojali? Dobro, ovo je recimo završena prva stepenica. Kud dalje? Da li ste razmišljali o tome? Sad predstoji još jedan dio diplomskog, zato što treba 2 dijela da se imaju biologa, a onda ko zna. Dobro, Vera Cicinova ovaj put ulogu jedne male goropadnice koja je dosta uvjerljivo zvučala, vjerovatno je svaki muškarac u publici pomislio da je možda njena žena. Drugi dio isto da su druga uloga. Ne znam, da treba da tražim sad neki tekst koji će mi dobiti. Nemaš još ideje? Nemam, sad sam ovo gotova da se odmorim pa onda budem. Ne znam da li smo to igdje pomenuli da se u stvari radi o predstavi koja se zove Dajte da se zagrlimo Polvil. To je još uvijek ne znamo, vidjet ćemo da li će to biti na repertoaru scene ili možda nekom drugog pozorišta ili da li će uopšte biti. Ovo je sad samo diplomska izvedba, za dalje ćemo vidjeti. Da li treba očekati drugi dio ispita? Da. Da li se razmišljao o nekoj drugoj ulozi? Da, ja radim već sa kolegicom koja snima ovdje. Radimo jedan Mihićev tekst koji se zove Gospodin Pok. To će negdje vjerovatno u maju mjesecu izaći, pa eto, pozivam vas da i tada dođete. S osobitim zadovoljstvom možemo li već sad nešto da saznamo o toj ulozi? Ali je slično ovo ili potpuno drugačije, ako postavljamo zahtjev diplomskog ispita i kakve različite ulozi? Dobro, sad to je pitanje šta će ko izabrati. To drugo što radimo je sasvim različito. I dobro kad diplomirate, to je očito tu negdje pred radima. Šta dalje? Da li ste razmišljali o nekom angažmanu, o pozorištu, filmu, televiziji? Stalni angažman to stvarno ne može ništa da se kaže, zato što teško je u pozorištu, to sam rekla koja je emisno malo, tu su i koncu glumaca, a sad na televiziju, film, to se zna nešto. A sad da sad ništa trenutno nema, još da se završim ovaj drugi dio, ne znam stvarno. Nisam razmišljao o angažmanima u pozorištu. Šta je tvoja želja? Možemo da govorimo o željama ako je budućnost još neizvjesna. Pa, želja mi je da imam posla i da koštam $2 miliona. Ne znam što bi bilo želja. Da imam posla da se lijepo radi, to je najvažnije. Želite da u tome uspiješ, ko zna, možda budeš koštao i više od $2 miliona. Šta više? Više buduće, ja? Da, više. Prvi deo sam imao pre 2 nedelje, a drugi deo polovinom sljedeće. Polovinom maja, još jedan je diplomske predstave. Dosadašnji tvoje angažmani su bili na akademiji. Da, i narodno pozorište. Ratno predstavu Spratu i posljednja potera za Zlatu. Neko tvoje opredjeljenje, neko tvoje suce? Gluma? Ne gluma, nego narodno pozorište. Ne, pristao bi da radim od projekta do projekta. Jer nema smisla da se zapošljavam, pa da čekam na posao kao i da nisam zaposlen. Da radim u jednoj predstavi u toku godinu dana, da izlazim 2 puta mjesečno na scenu. Da li je bilo teško raditi u narodnom pozorištu? Da li je bilo, vjerovatno je drugačije bilo dosta? Drugačije to su. Koliko te naučio zapravo ovdje studij, a koliko se sad očekuje od tebe? Dakle, koliko treba da donese neko iskustvo? Šta ja znam, studij ne pruža definicije, nego je studij navikava čovjeka da se studij bavi onim čime se bavi. Samim tim nijedan diplomski nije kraj, ne postoji kraj. Postoji kraj bavljenja ovim poslom, odustajanje od posla ili ali studij traje. Da li, da kažem malo patetično, sanjaš neku ulogu?
Ne sanjam. Ne sanjaš, mislim, obično se kaže da životni san je da igram Hamleta ili ovako nešto. Ti nemaš tako nešto još uvijek. A žanr tvoj? Da li ti komedija ili... Nemam ni to volim komediju, kao što volim bilo šta. Da me interesuju grupe ljudi koji se bave ovim poslom, koji mogu nešto novo da pokažu zajednički rad. Što misliš, koji je bio tvoj dosadan najveći uspjeh? Najveći. Da. Ne znam, u ovoj profesiji su uspesi nešto što je prošlo i čim čovjek počne time da se bavi, to znači da je stao. Kojom ulogom svojom si bio najzadovoljniji dosad? Glumio se dakle na duše, dakle, doskudne iskustva kratka mi na godinu ili tako? Pa šta ja znam, pošto su sve one ostale uloge prošle, ovo mi je najbolje jer ima šanse da se razvije. Može da se igra. Pa želim ti puno uspjeha u daljnjem radu, da te vidimo u pozorištu, na televiziji, u filmu. Puno